Misiri yatangaje ko igiye gusubukura ingendo z'indege n'ubukerarugendo mu gihugu ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi. Cyakora ahantu hatatu gusa hakira ba mukerarugendo ku musenyi wo ku nyanja niho honyine hazemererwa kubakira. Papa Francisco yarahamagariye impande zose ziri mu ntambara muri Libya gutanga amahoro, asaba ONU gutangira ibiganiro no kurinda impunzi n'abimukira. Gari ya moshi ebyiri muri Afurika y'Epfo zikora nk'amavuriro yimukanwa amezi 9 ku mwaka zirajyana abakozi bo mu buvuzi mu bice bigoye kugeramo kugira ngo habashe gupimwa abantu benshi virusi ya corona. Muri Kenya, isosiyete Safaricom yizeye intsinzi itaha mu bikorwa byayo bishya by'ubuhinzi byifashisha telefoni zigendanwa. Itanga serivisi zitandukanye harimo gupima ubutaka no kugeza abantu ku mbuto n'ifumbire bidahenze. Naho muri Ethiopia, Yiteguye wahoze ari umwarimu arigisha abana indimi zitandukanye mu gihugu akoresheje udukinisho, agamije kugera ku bana miliyoni 10 muri ibi bihe bari mu ngo kubera icyorezo cya virusi ya corona.